Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing berat pathari ki jabo jaban ha ki jaka jungok kai perthai kalabu jing e ka shnong ka thau kham tam manwan ra e ka khui ka suba bat ban penne ka jing itanat ka jaka kumba kalong nak leng kinong enam jo ka shnong rap leng ha bakren me kinong thok khubor kilapan paw ka jing benya wan yu i ba ki bawan kai pangat sa ka shnong kim buram shu e ka khui ka suba ha ba ki berat pathar kat chabalap kat chabasham e ki jabo jaban kasnong ka kerpa dia baro ki bawan jungok kai perthai bikin buram ye ki an ber ki kendon ki ba kasnong kalabu bat ban ambrek pathari ki no ki tiar ki ba lawan ra la ki de ki bilor ki plastik ne ki plastik jing bam bat ki we ki lamana ru bakim de ban penpat bilor pathar hai ki luom ki wa bat hasilin ter ki surok ki bahap hapo kasnong ni segmen na kalian kacungi ko pada kasnong ban pet ya ki bitor ke bapak ci di bicaka pelang madang kacungi tindakan kedaw ni sko ban kerpat na ka basnguren sya ki parolok kacungi baro ba nane sekma ba ka piwan cek ti bicaka kacungi ki bahap bo ka cimpet cikmi ci pada kasnong kacungi kin sko ha banwan na ka mensim ka bahapa piwan kan mau ban burom ya kamay marian da kapalay khod ya suba ki ay di bapiwan ra stay wan perkhat bangan bread dan yang bangan syukun jabo itu kacaka satu na kalian coba try caka ki badai jong kacaka bapi pilek kai pipen malen pipen sultanat ya deru kan namlong ka sultanat ada itu ki bitter plastik ki bitter pipe ki danam tu berkiwi-kiwi bana kalian kacungi kasinong ngisno bakamlong ka babha bakam long ko patay na kaliang cobi parlok cungi ke bawan banlong ha ta kam te kumbangi don ha kaliang coba sinong cungi ya ki kendon cong kasinong ha ka ba manal sunem yele ka bala pun kenmawi ke long sinong cungi yele rupan ka bala pun khoi manal sunem ya ki ganti ki singkiem ya sinong ka tha bor ko khnang ba kami mereng cing kalau berkuat, pada kecukup kuar kan long kacing tenak ia kacang thau berkuat, cing anu kacing thang kacungi kami i kum kena punya cukup sinong, ya kacing sedang bangkit mira cing kita cakap cing siapa, hak bagi babun ki parlok kacungi. Na kalian juga dikasih dapat kibai bana sabar juga dikasih rutuan ha dapat kinuan ban pengat ya gede manwan sangkai manwan pekai manwan penmelen ya gede rengkat berkejing kasem di bagi parlok sya kita cakap cungi kum simalan plan sebelum plan bat kibai cakap marcan kibahap to kacupet coba sinong kacungi kai ke pamili ha ni kecingwan kecong kini kita parlok kecuni ngisem ya kayak mana kalian kecuni kumasino ka penlong ini bangin hak balik keren ha kalian jongka eksekutif komite jongka sinong menuju hak sinong yang berkowe berkata kalau ba hapre kecingwan kecuni ini parlok kecuni syaki cakar kecuni manwan junokai manwan pikai Lene nak kemudahan dengan kamu congki, ngilap ngisem, ya kata kecinguan kecongki, let's say habakiwan let's say kimdan kecing berkat, dah kemudian kemutai, Henry habakiwan tentang ki ino ya ki bitor plastik, ki ino ki ya digital, ki bagi song tentang apa tadi, yang ini kita teng-teng kadon lu buat ke cingpen pipe yang dibitor apa kita ingin cakap kecungi tanda kalian kecungi kecinguan cungi hangnya ke pengsan ya kalau bangi kuat ban apil ban bu kecing kerpan dah ke basngure syaki parlok kecungi ke bawan nari khasi bagi bawan napa juga khasi itu ki boleh ijat kedua khasi kecungi bahaba piwan syaki cakap kecungi kabahap apa kecing pecing kini jangan terbatas sinong plan ni pedang sebuah IP bapiwan Henry ban kenmau bapiwan ban burom yang kami marian kecungi
kabang idol ki plang ki ba internet kamadan ka ba khoi ka ba ngim yo iya ka rono ka cincabo ka cincaban ki banton Henry lada kini ki parlok cungi ki bawan ban Shanghai sekiti ki caka cungi ki wan hakata karukom bakin sugar pathan ya ki tor plastik dan ni plastik ki bakira lani lakin wan hakarukom baki wan setai da mensil tentang ada cung sengokumen cung sengshongship kumi penpai ya ki tor ada ki cingisha ki cingirwai ngi bakal mau kacing kita pak nakal yang kacungi kumpul korsional mau kali pedru bah gitu bicara kita nakal yang jom kiperlok kita buon kacungi kesuntunan pangwal kamdai tak kacaka kusulong pelang be kadai lu kacaka apa kinong dah kacungi kidon hakapor nakapor sekapor makin lah Mangilang pemberikan national beauty dan sibun bagi Cing internet teknologi dan singilang om way belum bajrong tam haki cakati nalor we pati belum kibana terikasi bagi om belum berpleng akhirnya ke cakati dan kipor kiba ki air force ni ki tanap jon ki yadari jona ri India kicuan ban training ya parachute ni pat kidalu kiba silakai para gliding nalor kata kadang ru kiwi cakap baik kila Ramadan bagi wiki non manca kai ju somha tanah orang kisnong kadang ru koi kita bag hamsong tanah su kolong kadang ka national swimming pool kolong national swimming pool borok wiki cakap hapan chinai ki cakap swimming pool rei kisnong ki kolong jing berku kalau orang kampati kisnong ni te ni plan somha borok non manca kai Neni kepat iki kiri nawan kai nawan kai bakin guru me katuk ni kindon tu sinong di bagila man sngom tangne kacing le pul ya semua cinta pu sam jong sinong takhan persya ibaro nadu kinong wan jong kai kinong lek nawan ban bread yut wan the clear bread plastic chips ban tempat bitor halor habaro kicakap pu sam jong sinong rapleng Lakan persya ibaro paman le kam oriat kam akor baru kan tinsik tensam baru ban tho de kitin kam akor shinter pu sam jong kasno lakan persya ibaro pan pencet pemprai cung tat da ka kenyang kilim kha tlisai la kalong ki chat riu ne penba mi masih ki blang ba payu da ki kali ki motor lakan persya ban thang kilum ki wa ban thang ki klau ba ki tap Lakan persyaru ban punya plasma ni tidak kaya tidak free tidak tidak wa kamera bagi sing tidak asinter pu sam jong kasong rapleng Lakan persyaru ban banang ni sakmat kinu bawan dek film ane banding video kimla su dalele maring film ni video film ni chimbet na kasong rai kideban yo chimbet chwa na kasong Lakan persya ibaro ban khai kikinja drugs ni ya niwat bakikat man saw kun disloi bom kuwi kita kan dream Lahan persyaru banyak halai bisa hasinter urusan macam kesnong, patwi kita menurut seniu. Lahan persyaru baru kita berkali bawanya lembaga nasrok kesnong. Bakim dia berpenhastat kali kamtam habaran dikena rep dikena skol. Lahan persyaru baru kali kita banyak hasinter urusan macam kesnong. Hari ini puas pabji menbit lain nak abadan kejutut di sindu. Lahan persyaru baru kinong dia kinong tiet banyak dia tiet cakap kan. Klaim kecing tip jeng borsnong, pada dalam ekbrakum kita kinong tip kinong dia cakap kita beredi tip an kin hak jeng sistem kat bahasa kendor jeng taat. Lakan persya ibaro pan pencet pemprai kita jeng sna jeng syam tahu muncul kimat mata hak pok kacik mi jeng borsarka kepada nibu hasil ter buat usam jeng syam raplek. Lakan pat ibaro pan kulit bahasa kita desa syar belum sepok buat usam jeng syam raplek. Kini jadi kita tu ketika kendon bahan yang kesam ni lah, buat itu asal buat hasil terjang kesam. Apa mentah nak yang macam ni kami parla ban bukai urti itu cakap kerkom kepada day berkopian kaki yang borok. Nomor ada cakap kepada sulung madan kalau ke open space kepada kinung wankai itu kita niu apa yang kalah kalau itu bagian jerung ini, but ngisim tu ikan kesencam bangi ngisim yang dikelar berhenti benar. Jadi
Gede alo coba kijing iba ni iba kidon ibom itena ibom lompet lonti na to kijing pansikle kemarian nanta jin tuntur iginong rep ibarep to caka nanta kedon ru iba kijing iba kimi na kitian ikam iba kile kibakta matyong ya se ya ka imlang salah te nomor ba aksisian iladong ini kata ka jin temu ya kabangin bobek warranty dengan proses yang kita ibarok kumbate banlong dan rei nomor bangin parla bangli kita ibarok wan ya kabang pun benang ta senang ba long ne ba kita kibawan kai certification bajungi mungkin bobek kin burong iki kendom coba snom kanang ba mi kan no bajing ya harga bede begitu kenong wan khamtam kebiasaan net kelong bagi nong snom bajungi i bomlak dia menang salang nak bertajuk itu wan seperti cakap